Lakwed TV wan watega chopo chike mamekwa kuno wan wawajo poti chon ni ikit me wango jemi jok pa lamegwa kwero filda makumbi endo gamruat ikuwa mamege wan wabilu neo kwara chiwa bikelu ne boru chiu miyo tini wan watie kabere chel makiluoni chope mafutie city megulu man kono ene kakama kwero filda uchako tiet mamege ki iye man gang mamege ipachoge dong malupe ki kit me chik me war matie kit do gang chela chel mafut pia in onyo wel mo ka ken ingamo dogi idikal moni enoni be tutwal dak bene pore ni won gang ujol in man iom twin ana jol wi pajuman kun bene ki jungi chel ofit pa won koma chel me area man bene ujolo dano ana diga dok bachara be anda ti elsuwa bene cha be mi ju ni po bet ki wor moy gam ka en ada lutino parba ana kan mung pa jore kar malaj ki vola ki tara te ki chiara ki chiara kunu ki kwinyo vuma chiki chwechel an karma ki chwechel an chiki no bare ugali chiki kerpin chiki kerchel pa ane chiki wa ana iri chi an ki luar bene machatano boya ada iro gini ene chiki wa ana ya madin gini ene chada kimina kidi kimina bia kimina yen muni makilwono ropi cha ko taro ki gini ane kwana taro ki nyin an chiki mina ko arege ni ana tan wa ngwen kwena cha tana chiki wachi ni ka bina tir lok ane abi toy neno ane be cha ane cha da ki luor ma cha tano boya ki an be na tiki twin mi jola cha tane kwana wek ara nong li cha kita na po ya ne ada kan mung pa cha tan ane twinya fura wajo tin bodu ma waja tin gi moy ken marai madobo beri kwana dong pere nying Yesu Kristo wanyen wabene omete futki moko ne nyim dano kun wajo kamaleng mok mamege ma endong kumbedini chalo ena kwero filda e kwero joko dong kuji dak pepe doke iye ada weko tin ana kwanyo kare na ni miera wang jimi ticha ni piera no ni joko ni pere waneno beno machalo lo ate ma ene won letino mamege kar bena ti kamaleng kun miyo chwak mamege e kom tam malamege wa akwero umoko ni anana we ene gi mama beare da afo moko tame adida ka gwak chao ken ngar mo be no tikien ma kai mo bien ma no fut tiga tile ko tichen ene onen ngo ma en kumbere betimo chi en bo do ko chero ngo mok tame en jo mo ken ma ke ti ju ken ni ba no bien ku mok cha dem loki leng ka ko wai ke bong ki wai tiek mamana ki yungi chel bene waneno dano moko chele rio ma gin bene golemo lamege wa ikit matiet gin be gumoko chaden an mamana bera jwaga be no ti an tin muno lamege wa ni timoni so nemo piano mamana dong pe gang kama ati beru yani endo a dok kama wile ngom en wa jimi matiu ke ni wen at kama beru ye tini wa kwanya ka na charo ba kwa ara wa be wa gino pian pa mer gwa khone en we pa wan pian ka wa bu dugu pa ko tino nga me ko nga gama ko kemo ro ngam be mo ta me mi wa me ga pa mama ne be to wa na ni mo ga mo ta ma keje na penyi ni tiba be kama en yang ni ki rawo no la game eno eto la game pe kuno ba wana yo be game ko man ba a charo bore jok bono wa ni ariatie lo van da ba nó ra cái này lo nó là chứ lo vậy ăn về nông điền quen mà chôn con điền mà chôn này quen mà chôn này chẹt cái đấy
Mà ủa tôi ngồi nghe nó quạt ngó. À cho nó nhẹ. Lo cái đơ bè bà. À cho nó nhẹ dê mà bè ôn nghe cái lo nghe gì đó. Ikiana Kenya wanena joma gubero ka tich chalo lu o pajak man kono luwe lu maraja kilo go bul Ma wan lu ya ja ma wa gaga ja ki ting wa rio. Bor we wa te ga de da. Mano ka wa bor we kan jimi weng time ke pa jak mero. Aber machala wa jok ana en wa yele ge kere no balonge ka tij ba kere ti kan ma be dong en bo bien bar wa tij en de no be peti kala la kwone tij po be mirne en te metinga jemi tij ni gi wanga wa dong en chungiru le ga te wa ka kire ni gonya ba an wa an be na abera gonya pingane ka kam wa wor no jui wa wor wa kiri ti be dong wa gonya weng Ti la wo ma ti ka de poro. Ane en do o bara wa ti ni ala men wa lusi ki fo le ba. Ta we ki fo ina na. ena luoni chi omera ma luoni dagono mo ber ka tich wa kwet ka chi mana ber le go bul ma mege ma tega dada ma kama en chere no an benati amero lek pi an dujo pe kom an ben ma yon an dujo aye me jël roba me lo ko en ta en jël Mam em ni ti mera. Jona no ki ba gangwa en kur joni. cha mira ke ro kwanyo tame ne tin ke wang jimi eni weng a poye da ka poye lo ka ma pol pep Ber bene tam ma tego ma wan watika kate kere ki group ma meko me ma ke wara en yen. Tien da o e mo tam ana fo yoruba ne ke la en. wanena kun bena wa moko ki yungi chel taw malo ba chwalo bor la makchel me Lakwed TV ma no dong lu ba cher chi lo bor chon kirika beti no en pe oberu ikiet niang mabe chuchot ngo malo ba no tika wacho bot en Lok muti me kin wan ke la mak video ni. Ma wa bien ga la mego ni. Uno do nyote wan ki lek. Mala mego ni tika tieto lok mo beru ka ti me nyu kin me don ke yo mitiet. Uno jalo le ko dong. ana chera buru piny kar ma tiu ada ni no bieno mako wa tuolo chao a ke long ma mega kar ki vura yung kan enon kar wor cher kamacha makoma we no tummo ki wang lek enoni enda cho bene ichuchuot ti ana ber damulare acha ko lega chot ne chala lego pita ke kamaron wa piera rio lo wan wa gwar wa cher dong gang pa la mera kwer ka wa o kono eno cha tiek tu lok en lok patuol ma eno ber ka tiek tu gi kono tuol en kono fuke enini wen kar lok ka mega malu ba ngo chwale o bor ma furi neno waneno bene kama leng lo lega ma mekwa ki mich meni wire ma gen kitikere gen go tujo jiri ma mit twal bot community ma wan watikere kon gi wajo ni ka che nen in furi ti ki ngat mo ma kwa nyo ini mao I chuny in pigien mo motime marach ikar mu karangech neno matini ngara chelo mir gony la wore chi waneno dano maduong gutuch inyim dano kun no gubedo ka gonyo dano magen no gi mara chunygi chi omiyo kwae kija obedo tie madano gugonye kun gugonye ki chunya da Ta yot lu tian na. pa ngayo ka bisang ba An bana foyo me gonyo an bet yana gonyo en no. Yana gonyo pian ko na chue ka ka ya nyuru wil na nini. chuchu bena waneno dano maduong gubino gumiyo kwa ma meki bolu ba mai kina kenyu tie dano ma nyo bene chon gubedo ka tiet bot la megi wa kwero kachil kilo tieno o pa jok ma no gen bene gubedo tie machalo lu maka ja ma gubedo ka yenga ja machalo lu we ma gubedo ka wer we jok ma tek tutwal kachil kila go bul jok ma en bene
chubino ikiendano. Ruoth Yesu. Jimmy. Jimmy. Awinyo loki. Awinyo loki. Lok metimo kisa. Lok metimo kisa. Yab dugwela me kwana. Yab dugwela me kwana. Bine donje kwana. Everything remaining. Go and pick, not even finger. Father, the earth and its fullness belong to you. Where she's sitting, the land belongs to you. You know where you live, but pick them in Jesus' name. In the name of Jesus. Pick everything which you brought in this compound and go. Father, you are going to fire. In the name of Jesus, I don't have your power. In the name of Jesus, touch not my anointed one. Touch not my anointed one. Touch not my Leave.
Timme tal timme jo timme piat maraju miru kiko ana meta ma fo wonwen ma tiga neno Lakwed TV ku biri ini ti chutumo lwanyu tumo en kira ke wai wan chute ni tiendom jeme ne ngwajo la mien wa kwer filda dom ti agonya Wana ana bene group achel makluoni ma kuora ma ena kwer filda bene yele ye wan koma megi ka chel kilo member mukene ku a bene me bino ka tielo ko la wotgi Hallelujah rubanga chema ko Hallelujah rubanga chema ko Yesu bema group member ke wora ke la dit Lakwed TV wa fo de toile me kar way yam kare duchu l'hotel dini mo ken ma pat duchu mago beru kan mago ribo chenge ilwenyi eni po beru lwenyi ma yot baruba tiyu ki gen meti ki kero ma mege ni la tien ma mege ma eni chwe lobo mier po lanye ni to pi balwa Yesue hina yeruot mangi bikonya yo lo tino parobam wageni waneno ngoma robam timi ko pala miki wa ka jwa lo tino mo ko mkone chikati pesa tan konye pe wa yiri Yesu Kristo maro iti tier lo tino pala wuri iti ka timo timi chilo kum lo tino pala wuri ni na marobam war lwere kumien. I want to encourage believers that may we continue doing the work of God. Ngat enini uye kichwinya da ulake bola chwe ukwancha dene ene da ko ker chwinyu mabe mana ye latina I Kristo piman amira wach kilwak duju magitiga neno wa dog magitiga winyu lok ma watiga logone ni entin udogo gina kerra manyen piman eno wila dama ene ye Kristo ni tin udogo latin palaba dog bene uwego tiyu gin mauno yamchon entiga tiyune komberu dogo ngetma tika tiyu pe Kristo ten don ke bere ka wango jimi ticha mo neno tika dunchani atika dwa ko foj ki ken bobu dak jo matika gona chim di wo we di cheng wen dak jo matika mina kon makitika mia kon pileka en mako twalo chene chima wanya dwa ko foj bot ki ya yom mama kon pe yom twin ga lak ya ter parba mi ka foro ba mi gonya mama to dawe mu chunke mama kono lego mete ki lego piwa ka chel ka mama Jomu kene pol kar wigi nywenne kagi wae ni jok petiu kabena ke wache ni jok tiu wigi nywenne tien loke amieta gony botu kaman jok tiu eto guvune peke pe orom ki palo ba jema duwa tao time chia mieta fu matek penenwa subscribing channel na mekwa ma bena teach ma mekwa ni kerching mana makama eni ki bena kai tamni bena dok la member me channel ma mekwa ni per bena tek rom cher kama ke wachi join chi ker detail ma migi chi dogo ngara chel ma chal la member me Lakwed TV ana mera fo to twal penenwa matini wanwa o ya gike me program wa kono wachi ni jujaka malo dakwa ni amala chen ka wanwa nen La boyin kona tikwene, la boyin kona tikwene yei, la boyin kona tikwene do Yesu an kona tikwene. Makia ba